Ame on ba bour purut, hag mezud oa deus purut ame, deus bour purut, hag mezud koz, rogon, hag an se a familh zo pelzo ba purut. Ya gwejel gwell nedeleg oa or gwell ispisi an tamm, me or gwell bet imjine gant ur bobl, rog gristeien, vid had gandidig ez niol. Vid niol, pe krog un deo de hirat, oa gwell nedeleg. Hag ze zo bet had kemeret gant de gristeien gwaler, vid or gwell gandidig ez an zalvar. Hag ame vije gred o bern tro, hag ze oa or mare gwell vid un dut. Hag vije gred, evel just na vern hanter nons, puis oa pe bar ouz vije or person, hag pe bar ouz vije gen da vern hanter nons. Hag bon, vije kant de kantiko, vel pe oa gandet Jesus an zalver, pe oa gandet Jesus an zalver, Marie vam e vailluras, Bethlehem un raudister, war un templouz e astenas. Hag en diskant a gloria, gwaet. Kalz a gantiko oa, kantiko ker, ave fe bem mat a had kamernet, bremañ ya. Me ba hous mezud ma peus oan oa krog d'ur prof ou d'ur vugale. Aliz on a l'orange, c'est un peus klevet de rigoz lase. On a l'orange hag o mavik Jesus. Plusieurs vije que deus un tad nedeleg evel just. Vije que komz me deus mavik Jesus, diga se prof ou de vugale. A laret vije, mameus de Londres vije reid bouet divech un ons. Hag lar vije gomze Londres trede un ons, me vanke que monte chilounei. Vid pastori ma peus oan sekretre Londres ur ster oa baze ma meustra, e pas mont de glas goud reol, deus sekrejoù ma peus oan. Ha kalz gontadennoù vije laret vid oa dro de nedeleg. Des tientants blancs, drame un dut de l'art des tientants blancs de navezeien, de fourmis. Avait j'ai un dut de drame et dis de zone tidenel. Avait j'ai quand des tientants blancs. Blaveusement de zou étendard, blaveusement di gondoué, aventure vater et yoang, de régos prespolité.